Danas pravimo trokutove sa sirom. Potrebna je naravno jufka za pitu, jedno pakovanje, mladi svježi sir 400 grama, 4 komada jaja, so, ulje i vješte ruke. Naravno na početku polupamo 4 komada jaja. Nije potrebno na ovu količinu sira više jaja, dovoljno 4 komada. Dodamo soli. Dodat ćemo sad i sir. Malo još soli dodamo. Uzimat ćemo ovako po 3 jufke. Trebamo premazati uljem. Sad ih režemo uzduž, ovako na 3 dijela. Stavljamo sir ovako. Sad sve 3 fino uzmemo i lagano, bez pritiskanja. Evo sad malo i premažemo svaki komad. Vrijednu smo zagrijali na 180 da to lagano bude, da ne izgori slučajno. Evo, bilo je potrebno 20 minuta da naši trokutovi sa sirom budu gotovi. Prilog je kajmak, odnosno kisela pavlaka, i fino to kad se ohladi, jedan po jedan komad i uživajte. Sve najbolje.